Bala ba? Aduh, apa Pak? Mengadu Pak? Kurang aja. Yo, mengecew ka mas sekarang tuh. Malu Pak. Tutik mamu. Jangan. Malu Kam kata. Malu Pak, malu Pak. Kak. Iyalah Pak. Aduh. Wah, jangan jangan. Oh, ini tangan Pak. Tali keroyok. Alah, Aduh. cakang. Yo Pak, tolong saya cik Pak. Di ba ka ba? Yo Pak, malapor Pak, mengadu Pak. Nggak Pak. Nggak pandang-dam loh Pak. Si payah lupa Pak. Yo lah. Tuh, Umur 2 hari Pak. 2 hari. 2 hari lah umur ya. Capek saya lah Pak yo. Iyalah umur. Aduh. 12 hari. Tinggal di mana? Alamat? Di rumah kawan. Tahu di kemari ya. Aduh. Kawan. Capek lah Pak. Pak gestik tuh. Jangan pandang senang. Septo Pak saya mati ya. Yang kan nak tahu, letawang. Iko jo ilmu batin dah rumah. Wih, bayu Pak ya. Ya tanang dulu Dia capek lah, Pak. tanang selang. Apa wak tapi pulang Pak. Kok di bayi lu beli Pak? Capek lah Pak. Keluhan. Yo. Kamu di kaki bang. Dia capek lah Pak. 1 meter ya rawat. Ya Pak ya. Ya. Keluhan. Keluhan bibi Pak. Bibi. Tempang Sabala. Enggak salah tuh Pak. Dua Pak. Ya, tanang aku untuk si Wirata. Yo. Lah Wirata lah. Iya Pak. Pelang masuk dalam ni. Ayo Pak. Ambil lah kursi kali ya Pak. Ya, di pelang ni. Ayo Pak. Buat gembai yang. Udah Pak. Pak. Ada pintu ya Pak. Pak.